ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Maternity and Child Hospital kebadan hapa kesenong open new Nongstoiñ kam simpat latre kam Satya hadu kini gisngi namaria ketika hospital simpat lala Satya ban Plie hadu menta wat Hadien bergejing te ke building jong ketika hospital keladap bante kumban cipun kan mau ba Snem menshwa keladang gejing persya jor ni giseng bahalang halo gejing ra no Tiar na ketika hospital ban ra no syaku wepat ke district Henry ketenat ke kakya lingba ka menteri sorkar kelakular bansawanra bat penbiang pat daki wei hakete ke MCH Nongstoiñ nindri posi mentala kumba Snem tam ompa idan dak Satya bagatiga hospital kentrekam ni ban Plie. Hakabede bagajing sateng ban Plie ketika hospital nagalyang jungeseng Federation of Kasijayan Tiar and Group People West Khasi Hills District hapok kajing alam jung samla pensyai karbani. Kali ban Budin daga belait ru banyak kendu ya ke District Medical and Health Officer ke West Khasi Hills District ban wat jing tip halo ka jing pinsa teng ketenat ban Plie no ya ketika MCH Nongstoiñ. Usamla pensyai karbani habai keren ba unong tho kubor ulong ba ketika MCH Hospital kaladan kam ban Plie no bat ka sorkar ling ba ketenat ka kakya ka dewan penbiang no ikitiar bat iki nongtre kana ba ketika hospital kan la bat na jing syakri no iki long kemi ba armed Barulong ru bagajing pensateng ban Plie ketika hospital kelak tapat ika civil hospital Nongstoiñ nomor kajing kapnya. Shushu long ru bakaseng kanang yai beteng ban Budin ya ketika kam tak hadu baka sorkar kan Plie bat penbiang no ika jinan kam hakte ke MCH. Nagaliang ngajungi kaseng ngilayui ban ngilajui dawa nakapor habai day bat ketika MCH kepadon hapo apar ni Nongstoiñ hapo West Khasi Hills District Bala sateng bat Bala dap las lembak anrei hadu kini kipor ke mentang ngim sim UI bakala Plie ti nagaliang kajungi ngili labru abai dei bat ka civil hospital Nongstoiñ Bala khamnge palat nadu ki jakathia jong kilong kemi ki ba armet ki khunlung bat kiwe ki nongpang tingi iru nadu ka kamra OPD ru ka khamnge bha ti habang ipej abai dei bagita ngi ba ngilai don kam palat ban Plie no ya ketika MCH kabadon hapo Nongstoiñ ti nagaliang kajungi kaseng hagini kisngi ke baladap ngilai ro ban ya kendu ya DMNHO jong ka West Khasi Hills ban ya keren habai dei ber ketika MCH kabala sa kongreng kumtu hadu menta ti nagaliang kajungi ngilai ro ban keli habai dei bat kitiar kitar ki balawan ra hakipor ke baladap nrei la shift no Shah mokorwat namar ba ki kam pentri kami gitu Tiar ke badon hangto te nagaliang gejungi ngila keli nrei kiong ba ensawanra biang nrei hadu menta ngiyui ba kam syam ladon kanu ka dak kishin te nagaliang gejungi ngila kerpat yai ban sanction pus thamai habai dei ba katai ka MCH ban yo ban pentri kam no ban wanra no Tiar ba kalong gejing kerku bergejing mentoy nakam tai kilong kemi ki khunlung ki badon hapo West Khasi Hills te nagaliang gejungi kaseng ngi kerpat jor ngi banjoro yaki nang mi khamat jong ka West Khasi Hills barok laingut ki badon hang ni badro ya ka sorkar jala lembai health minister ba insim khia ba kamde ban shu ino kumne namar kamdon jingmut lada kisngi ba katai ka hospital ka ban peniang building ka bahe nrei kamdon kuno ka jing pentri kam te ngis ngo ban banjor ya ka sorkar ba kadai ban Plie no kloi ban ai ka jing syakri ya ka West Khasi Hills bad ya kathany hi barok ka wei nagaliang kajungi kaseng nginyai Budin ban ngiyai pengor habai dei bakatai mar bangi bakala don kamha hapo kadong ngathan kajungi ngi kiwi ki district ngi wasdang don kum gini ki hospital re hapo West Khasi Hills hadu menta kampat Plie te nagaliang kajungi kaseng nginyai Budin ban nginyai Treshtom ban ngin kiru ban ngin lejro ban kendu ki bar bahalor ban kidei ban pentri kam no kloi ya kanai ka hospital. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators
and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.